Ki pajba ki ba ije ke football kam tam kino Cristiano jong Cristiano Ronaldo bat ka Anasar. Ka Anasar kelapen ke borjongka sudi Pro League da ka bapen lim ya ka Al Riyad hadu saukul klem syak tep kul watang ka Wero. Nadu ke bestang jong kecilakai. Layu iba ka Anasar kawan syak kene kecilakai da ka cing temu ke basyai ban yo iki lai poin. Ka Al Riyad bat kala persang ban yada bat ban penlong ya kecilakai ke bae ya kinong lekai jong ka Anasar. Henry kecilakai kala nadu ka minit ke bakat pra ha ka bu Abdulillah Al Amri ula penki kejar jong ka Al Riyad ban penlong ya ka Anasar pantam la iwe lanut gol. Lingba ka assist ke balawanu Angelo Gabriel. Kane ka gol kala ai musim syu ya ka Anasar bat ka tim kala penbor ya kecilakai. Hadin kane ka Al Riyad kadang persang ban pai sya kecilakai. Henry ka Anasar kalong ke baklan pa ha ka benta ke basyakman. Syua ban kut ke kelas step ha ka minit ke basau pesan plus iwe Angelo Gabriel ulat tap ke gol ke baar. Kane ka benta kalong ke bakungsan pa namar ka Anasar kala penyat ya kecilakai ha ka rukom ke bajajai kilayo ke cingalam ke bapiang syua ban rung sya ke kelamit kat ba ka Al Riyad ke haban wat ya kalat ban penpai ya kecilakai. Habawan pat sya ke kela ke baar ka Anasar kala peteng ban penbor bat ha ka minit ke basan popra kelawan sekakul ke balai lingba ujo Filik u belayo ban penki ya kejar ban penlong ke skor panlong ya ka Al Riyad dalai lanot gol. Kane ke pen isyai ba ka Anasar kadon ha ka benta ka bakungsan jong kecilakai. U Cristiano Ronaldo u balong substitute ha kane kecilakai. Bat larung Syamadan ha ka kela ka baar. Hadin ba ularung Hamadan kajing lakai kelanang pensyong syet ya kinong Kersan namar parok ki kemilenti bau kapten jong ka Anasar unyo ikalat pan tap gol. Hakum kane kapor u Cristiano Ronaldo ula tap ka gol ka basau jong ka Anasar bat kane kala penlong nya ka skor pantam na saula not gol. U Cristiano Ronaldo ula kanjo sya ka kendai spa nyo punyo teliki gol ha kecilakai profesional jong u. Kum ta udang duan saar pulai teliki gol ban poi sya ka kanhun ke basyong syet bha jong ka syajar teliki karier gol. Kum ta ngila ban mudur ya ka cingkemen jong kino Kersan ka Anasar kilayo banyu i ka tim jong ki ban job da saula not gol. Kilayo ya ki gol na kinong ilakai ke bakongsan bat ka bakam kongsan tam kalong bau Cristiano Ronaldo lawan pai sya kecilakai bat layo ban tap gol. Kacing ilakai hi ka pen iru ya ka cingklan jong ka benta syakmat jong ka Anasar. U Al Amri, u Angelo, u Joe Felix padu Cristiano Ronaldo kilalong kinong tap gol haki sau teliki gol. Kane ka pen iba ka Anasar kam syania tang weu nong ilakai ban penyo e ka jingjom. Kajing lakai kelakot da sau lanot gol ki statistik ru ki pen i ka jingla jok Anasar ban sensyar ka jinglakai